braću ne braća ubila, u presvijetom obraz izgubila, u krvoloci kuće neviđeni. Od ljudi se krili istiđeni. Prije zore i prije razdaleka ubili su Deletića Branka, vičnoga sina od oca Milića, prvoborca iz Vasojevića, divnog momka visokoga stasa, ličio je na staroga Vasa ili na zmaja što kažu legende, te se krije u oblake negdje, a junaštvo izostao nije od heroja što ginuše prije. U bojeve ljute na Megdanu, kad je bila sloboda u plavu. S njemu bi se i Baja Jojića, prvoborca i sivoga ptića, hrabrog sina Jojića Tomice, kuća Puje kraj Pelinovice, potrešnjevih uvrsela kralja, 9 drugih momaka je valja, nije bilo onakvoga zlata, što dolina Livska obuhvata. Uradili su oba u Gerili, partijski su sekretari bili, a u vojsci vojni komesari rješavali političke stvari, s oružjem su strašno rukovali, strah pred oči nije su imali, čujala sam četnici govore, to su prave zlijevi izbore, mladi, brzi, oprezni i laki, a u borbi ljuti i opaki, ubijaju gdje oko gledaju, na pušetku se prevarite daju, kroz planine divlje neprohodne, idu noću kao usred podne, kada su im oči od mjeseca, a sad im je lakši no uzeca, kad spavaju ptica da proleti, jedan od njih mora da osjeti, pa
cure s koga puta iz Durbina u kuću našu i njene prilaze. Čuvajte se da vas ne opaze, čuvajte se njihove zasjede, da vas ljuta guja ne ujede. Pa pošto je obišao majeku, Bajo Jojić predložio Branaku da idemo Kapelinovići, jer za nama tragaju četnici i plaćene sluge iz Likovci, a tamo su neki ljetnikovci, pa možemo Deletiću druže, tamo spavati odmorite duže. A Branko mu odgovori samo, mi smo prije odmarali tamo, divno mjesto da ga čovjek bira, svud okolo šuma dominira, vode ima da možemo piti, neće valjda niko pomisliti da smo došli u kolibe ove, ali sumnjam na neke nikakove, to nas stalno kaže i vrebaju, da od nekud za nas ne doznaju, pa dokažu svoju komadu i zato bi dobili nagradu. Al su momci uvjereni bili, na to dugo nije su mislili, već pod
puteljagu, kao da su na rođenom pragu. Oni znaju u Limsku dolinu, svaki izvor, katon i pećinu. Uhvatit će veze što imaju sa gerilom u tom tamo kraju. Po zadatku rad će nastaviti, nećemo ih očima gledati, no ih treba hitno opkoliti, uhvatiti žive i pobiti, il objesit pokraj barutane i sa tijem zastrašit kralja